Bakuru b'entebe yakishute muri isinjiro okugamba ko barukuteganisibwa enshakonche no babiri nabugana ho mnishenjero kazi w'isinjiro Lilian Ruteraho okutema empendo ko barasya buherezo mu bantu bagigamba konkana mureba zitugire mu budget bwene mugende mu kitandike batongera umushara akubemera mu yitu rukora imahanga munonga ebyo na mu bigambo mwana mujambo bakwenda ng'umusara ni kubanza mwana cyangwa umusara mukabanza mukabaje bano basapata kufiga kampara bakameze mu kwa miliyoni rukaga yuko kizokebe mbere ko mbere mwa watani kuharesha okeme n'abanda bono kabagamba tunore batubya president sebe Bayima yo kwetombwitira enshakonche Lilian Ruteraho baraganise okukora nshongeji kandi atira umuganda gwa miliyoni 2 omusako yabo ibiri omukibindejo kandi kwija koma omukibina cyane niza kucirobingira nimbaso mutabanyo konkando binge banywani banje bongere mwaka sente nico twantugambira ngo mwamweterine muri kimwe cyona nice basika hona abana bashaba banyishenjero okuba kwaso kurebuza project za government mu byanga project ende kwiyakira mu myanya eyabera umwamizi omukubanza nikirebeka ngo design yayo nebasa kuba etakwenda kwisia buhereza omu project sezindi eziryo mu area district yitu niyo kurisa Uganda waza kwetegereza ko urugudo rwitu rutwire nditeganisha abantu baburizo mwene urugudo kuba twakubana munonga twareba ngo urugudo rwako tuba twakora cyangwa mu district yitu tunebintu bishaka president atwire kandi kuza kwa abo atwire industrial park kwa miles itanu alina tufali nubuze rasharuke nubuze kuzako Gashoka Ruth Nwamanya